أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده. الحمد لله رب العالمين. كوزي وكمور mlio haruma zensananta za dunia rumabiani, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mara ya saya ngamheyo harumezi mibarizinu wanaona vamana wanti yakaya raisi lahe libaraza la mawakala ya haja yakaujeleza muda maha na maha yalawa wa Assemblée Nationale rasuparu mona shaya jaleo yarenga mirongo yakaujeleza sidaza nswabili harma mirongo irisao tikaulinda nyone yeshama shara isim zaman Ahmed Abdullah Muhammad Sambi warenge mirongo wamjibu njawa na mdarenga mnogo tsohandani tswavili tikaulinda nione yeshama shamu wangu zewa hangu Muhammad Ali Swalih kwa parodi jina la Mamadu nione mzima harumesha mashahe ya renge mrongo harumeza ndogo za Habani Abdul Hussein njaona mdu tambe ibanuje ntswararu baada ya hisarongo wa tijibu mama hamandish tanzia yabo chikanzani chonge wakimzima wajua wakimzima wahiwendese wahimebanu warugowe njaona mdu كلاجوكير ميم فريد عبد الرحمن وعبد الله الشيخ محمد بشراهي نهانتي ورئيسي واحد كوميتي يا سامبي نشيه ميرونغو hamanda ila kakandengeze mikro baada nanziha bwana tuona mdu yabudu mabiani kwezi makarambili joko ni hativan de makara ya Abdul Hussein yakavumbua Sambi yakavumbua Mamadu yakavumbua Jua yakavumbua Yendesi yude makara hadani njogeleza mbabi kao kena ukainji shange bidiwa jibulwa halafu andungia makara ya vili dezendongo za jiri harumwensi ya hatu baina ya hema Kongole
washishilia haruma omji wa mtsamehuli aso hizo ndongoza hatwari. Mimi ngafanya siasa tikatifanya video bana timabia ya ukaya Azali Assoumani bwana heri ye parti yahe ya CRC wajoka ukanandrabo wajodo zamba Lukaya wakubaliana Hons watike mrujamba ukaya yeturu inu kena heda nzuwani tifani ya video tiamba watike mru wa CRC watike mru karibu ne CRC fami ya Azali wanzani wa Azali Azali mwili ujosubuti yambe ukaya yeturu kena heda nzuwani shaonti pia wongwa juwao keturu kena heda nzuwani tizamba timabia ukaya Azali Assoumani yezendrongo pia yafanye komora ngu yalo yabo hata leo yinu weiti mbujoranti atijuparisa motwapeu hamtambeye hopareni hezembi yafanya timabia yetaharaki ya wanjia wakati kao mahakume kajaka udhani kange johuja timambiani shema hakume sehisa babekisha mahamiraru hanjie tashaushi gujwandisa mabunjilio gujwandisa asizi gujwandisa haina rogo yambe iliaziye yeturu ya nzuwani tsende shaka na paro zituhanwani sha wanrajina wajuka huja hususan wanzuwani wajuka huja wandisi nde maana lewi maona ancien président wa Assemblée nationale Abdou Hussein ya Jaban Haruma ye Facebook FM ya Baukaya ye opposition shaya tordisa diskuru hatode ya opposition hata ya intervention yahe ijehise mwanama Abdou Hussein hena mruremo Azali wakagomde Azali ye position wakahirema ngwaremao Azali ye kisiasa ndukadwarema opposition ola ye kisiasa ndukareme shautswandisa ureme opposition ila hata utimizie interview yaho yudeone saukaya wewe Abdou Hussein kuti opposition gawe telegite ubehobala ujeuranganye juwa ubehobala uranganye UNDC ubehobala ujeurende sambitsi hindu ubehobala ujeurende Mamadou Tsihindu yode mana ko ubehobala Abdou Hussein sababu ya ukaya Azali Assoumani bwana heri hajihantiza
kare kamali ngejo henda ne pouvoir ite timbo mori e ke komoria itembro ngejo itambro no yatila webala kabasi ndongo wazali asumani yatudhumia ili yatila te pouvoir yenu gojofanya haina zofanya shamnyezi Mungu kana hunika ushinzi Mwenyezi Mungu kana hunika ushinzi yabodi mzwani wa handani ulonavomana wakaujaube wabala deone sao hahwandisa gamushirizi hizo wa Hussein ye parti ya juwa wadumiziwa ni Azali Assoumani juillet 2017 Gamdeje Abdou Hussein Homandrabu Abonjo Mouchelezizi ye parti jua yani wakawadelege ma ministre mararu Mohamed Dossar Fahmi Said Ibrahim Siti Athumani ma ministre wararu harume serikali ya Azali wadumiziwa juillet 2017 ye rapport mtwanza ninjie be rapport yo tiamba tieleza haruma video ka Emali Ahmed Abdallah Muhammad Sambi ya hamba rangu à l'Assemblée nationale hatema pesa ya njia au Banque Centrale des Comores kabati robo ya puza harumwe mali Sambi ya hamba kangu jonyo Comore hata tionesa ke mapesa ya engeza menji shemenji ya engeza tiyaonesa ukaya yandala mapesa baada Sambi halawa ye mapesa he nationalité kililu ya kaufuza ze nationalité tina njia yabo sikanzani wambiye ukaya ye joué du miziwa harmezi ya Azali en juillet 2017 et rapport inu ika décembre 2017 daboini Azali Assoumani dauna Dhul Kamal halaf yaka publié loi en janvier 2018 Homandrabu wokwataka wajua donc kabati mwana wajua yakabadi manani harumwe aferi inu ndrabo mhalas wewe usubuti ujauji hanti Abdou Hussein wanzo denigre Ahmed Abdallah Muhammad Sambi umrende tihindu urende wanzuani tihindu aswazi ladizo wakaufanya ujewambe ukaya wanuka tidurwa ya unikwa ezi wanzuani Basambi harenge signature yanti hainika mjeni ila dizoambilo ujewambe kawanzuani watini kwa ezi na wewe mzuani zilandi zoambilo ujewambe Abdou Hussein ilia turianzuani andisoranganyiwa ni mzuani zazo kazambwa kwa swasa mbie dada swaka bazimane na bashari la risarelewa ngarelewa mipango Abdou Hussein ngari onao ngari fikirio ngari juwao zanzo zifanyiwa ani ekawuruma ujo denigre Ahmed Abdallah Muhammad Sambi
wabekayedada hauha kabungoni dena bashari bala kuja kauhamba sambi shagu kaurongoza wando kaurongoza wakomoru wabia ukaya ya mziwani na tinikiwezi zodi zwaka ujawambe bala maudu harumweza sizi mtujuwa nzianda hivi ya joka Uvira hasowe mrumanza makra zali asumani bana heri yaje ya rengeturi ya wanzuani tikao tibasi ulawe ujo usubuti wo wambao udungie mamadu ujewambe ukaya hayo nikiwa 3 miliard za tsawani kililu Arabi Sauditi wa janizo ewa tujonda demande 3 miliard bo dusein ya kiliaho halafu ya Arabi Sauditi omnike 3 miliard ya rengezi la 3 miliard ya nike mamadu inafanya kampani wakati kao wakaenda wame ukangwa zona pesa organize vote ya bobala kwa ujawambe ukahindi ukawujawambi ye serikali yaza alibwambilwa wambe ukangaranzo bobu anketi ye mapesa yala ili rende yuende setihindu rende juwa tihindu ritambaze wakazali asumani wodo mpango alonu wo do tambaza ze parti mbili za opposition kali ya tambaze yuende ya tambaze juwa Abdou Hassani hubehwa tikisubuti ndage msafu nrabe lamini ikakuja behwania za diuje bala mwandisi shakaramba nafasi nti hatu lilemewa nti hatu gekozao la subuti wasuli daraja usubuti wame ukaya sambika na ujoka kandida safini weti bila ujopa roka kandida mana hindi stishadada shibi ulonisho wizi na uhadalwa zonongo mbili tafauti rikana ya aeroport wakamrabao Ashley hajari hadaya haruma Johari juzibanu ye galawa ye mapesa ya tolwa ya kanzarengwa ya Afrika babu hawa wazungu wajawabia azali asumani na msaidie na wao ukangari jolfanye galawa na balawa kanzarenge mapesa ya tolwa ya la warenge wenzao galawa kejafanyiwa hahadalwa uhadalwa woti wizi uhadalwa woti ulaba woti pieza serikali zo uhadalwa base mission yaho bombo emission yaho ulamkatakafu usau tiusu ikale huwa swili kwanza onese ukangaranza jao manjoka kandida ngojoka kandida banu alimsaidie haturambiye ke constitution mtido msohafu harambia ukaivotiza nzwani zile votiza Komoro rele wao karti malaba Abdou Hussein gari juwao ngojoka kandida ngojo shidana na kandida ekafatihu hekazali mwili shangudani ngodare gamanzao mwende mashanje e constitution inu kamdozi fanya havu
shage do fasankule warunga do mana garjo wana kata mtu ni kantua ni turi hao chazo disa preparewa kwa kumoripi onde harumwe vote turi anzwa zodi zo wanza waje warifanyi yode mana wajabala gojoka kandida zo kweli wajoke rais sagojoka Sudani azali kadoshindwa voti azali kashindwa voti eka jahabadile constitution utaminika wewe ngojoka vote wa mahanu azali ngotojorenga amalizo ya renga basi rihwelewa Bobi Hussein ukaujaban ujawanze utsambaze jua hamadizo azali ya huruma zodizo aloni hizo anzo tsambaze jua hamade heli anzo tsambaze UNDC hamado abanzo rende Mamadou Tihindu hamada abanzo ya rende Sambi Tihindu yode mana obehobal il a des missions obehobal abo ukatakafu rewusu rehurambua urongoza wa bandani wadani weshi yabo Abdul Hussein twenda hule tuleta sheyo ndiyo na kanzaje nwabie karihwelewa relewa ni mission wa Ruma relewa ni mission wa Ruma kwa kazataji utosubu tuambi kajua ukanza wa hulise sumu jua wa Ruma wangu jua huwe dabu hindi Bobi Hussein tafadhali mnabi maneno zuruwe maneno ni jua nzo huwe miti jua kamnyoswa mika tsida baka miti jua ndaparuka jua shati hantiwa vamana komite ya susteneo Sambi ilimnyezi mgaju mhafadhi obahanyali yuvala ya titokaza wanrabu ya bode hazi ya hangu nde mena luvanu titokaza mjabanu mjamkaza wanundrabu mrenge mtapirizo wakayehanziwa bas kabati za saya kabati rapori kabati jau mtungu ndongo shihina majana matano wakekomoru mwanza mtapirizo bas shasi wasaka no paruva nafasi mredi Sambi kaina babiyo ikananrabu no Sambiti mwidi ikahadalwa jeheli Johari hadalwa jeheli azali hadalwa juzi voilà vraiment inu hatwari wasulidara jakangwanzo ukumjambia zalini bala ukahenda wambia zali hindi Bobi Hussein namnipare namnikonvoke namnje njamu interroger baga wandu kanzani uwe jerenge wandu juari wafunge jerenge wandu UNDC wafunge etc bitambazeze jua renge wandu wafunge vorenda haruma mbla hata bwanzo hibeze eze vutizini ani bwanzo hibe turi hawanzwa zedi marifa silabala imakauli ya juzi Bobi Hussein ani baroko hambia serikali wajo urenge wahuje wadwa interroger jamuti hale ngo joona ze mission joto baba randi sebala Abdul Hussein habajao Abdul Hussein habari marja 3 miliari yezinu kwali garanzo kililu yaje na garanzo jao bwandisesi bwata shina majana matano waje waranganye yeze ndongo zinu risari hurambu wa Abdul Hussein rihurambu kujumswami inshallah zimari kwambie parce que rivu wakumaru watabi hao azalinge bidio ya renti hezi wacho ushinda ya yendesa wakomori hatambama aja utotamba akabati azali katushinda hatambama aja utotamba kabati waulanga wangamia wanduwa wasulipia hobarini hakaka na mniswami hili kaulu waulanga wangamia inde maana bwa komoro le 12 novembre bwa komoro mrambuhe na mwangalie mrambuhe na mjoka hiyo tandi le 12 novembre homijini hanyu tidota place de l'indépendance homijini hanyu na mjuhe mwambe azali tafadhali botona biswara
utona bira, utona masarahange, kairi urensezi inudingosi unike mwana mzuani. Kartina maji ya utawaza mbraswani. Kartina maji ya utamba. Wa ulanga mbwani pia rupia wasilo mbwani ya utoda wale wakake iho. Inukida hu. Gamjonsa mihema kalima yayo. Yotside na mnahangu. Elina lelo. C'est pas normal. Sangi obligé riambe ilimwelewe. Le 12 novembre. Wakomo. Omijini hanyu nyonti pia. Rangozi si wazozi raru. Na muhime harwe mabangwe ya hanyu. Tipaka place de l'indépendance. Na muhime mabekazali tafadhali. Boto ushinda roha. Unike mwana mtuani ya endese. Roha. Ekakarisi 2009 gasivano riutowa rifanye transition hata 2029 rinike mwana mtuani. Chaturu lazima ende juani 2029. Rekaranza, rekakarijanza 2009 ndo wakaton juani karna subutiri jerifanye ziba tazasaya. Bangaranzo masiwa hatu rekeba zima. Shekamja. Le 12 novembre. À partir de là, hamade zensi wajina zifanyao risihi basi abo bakisema hamiraru basema hamiraru yo gato fanya transition rihenzi ndogo za kweli 2029 rini kwanza one basi badu sen sijaska uhambia rirambua riono izo hamba kanza uje wangamize nzuani kanza uje wangamize jua ukanza uje wangamize wendese ukanza uje urende Hamid Abdallah Sambi Tihindu ukanza uje urende Mamadou Tihindu izi demana wa Jabala yo demission wanikiwa. Wassalamu alaikum opande huo gamjarma yemakara yabili yahema Kongole wa Komor yensi hatu biyo kuntu yensi hatu irende hakam biyo kuntu shema na ilo kuntu dabukanga abo yezi ya totale makuntu ngabo yezi iliyo banu ya tota emakuntu hasibabu hindi na mbuheli wajama clandestin handani wahele ya bangwa kabati mdujoma la wadiyo ngonda ema clandestin wa bango ngonda wazali ya sumani banahira hasonde raisi manahaba mdao nitsamba procureur nitsamba tu es le président de ce pays Baishe karja uvoti shaurenge hanvu shawado urumu ema clandestin wahele ya bango ngwaonda monti ema clandestin ya wahele ya usibo ngwaonda bili ema clandestin ya hele ya singani ngwaonda nda Hoala warengwa juzi wahele ya mitamihuli wajabata hema shababi mengo miili watilo haruma beni rito jobanu wabihondahu azali bango rifanyo azali asumani bwana heri banunga nzo rifanye ntia hatu wangu wanungo wabihonda wangu wanungu andonda suala kwezi ganzo zali asubani urengo mnogo urambie katiwa bihomu hao urambie ukaya tiwa biharman chingwa jina urambie kawasa wataonde maore haumrambie
kabanu muhimi ngamfanya trafiki za wanadamu na mnabii kabanu serikali ngamfanya trafiki za wanadamu. Mais c'est pas possible. Waja wabangwa karchujwa ngondabi, waja wawosibo karchujwa ngondabi, waja singani karchujwa ngondabi, juzi wahaja waja batungulwa mengome ilima shababi wabaliwa wende bahanu karchujwa ngondabi ewan ngononda bazali Asumani barahe haubanu yande majisha tukaje wako boreka wajuha haubanu ngamnya trafiki ya wodovi sama hunda mapesa ngwabe hamaore ngamabioni maudo ndo afanya barua ya kizungu nieleze nro ili wazungu wanu wahanza hao wadojua hizo rendao anjo ifanya neleze parce que nsi haki donc c'est tabia mizinji armesi hatu wambuko ulwa yao hena usikonsa mbabu fungu wanumba sikarjana hii asiwa komori sikarina culture ya urende na hii sikarina culture za viol sikarina culture makongole wanongwa kaujibana wanuma makongole wanongwa kwa ulala no meza hao harmakodo wakaula ziwa na sho hao wakaula alada hao wazumji nao harmwensi hatu wajwari rende tihaki bazali Asumani mnanti wa ya kantisi ya Kiislamu rakahanzana rikuhanzana sharangu wa wasuli harumeshe ishehirishinu tuabiambi zinjia walongo uwa yao walongo violi walawa dziho watsina kawala vewa Kiislamu yanunga eje azali Asumani ngonzo rendi harumenti hatu rambi no c'est pas normal bazali Asumani tihaki tafadhali tiwambia azali Asumani ikaba nungo muhare kaula rumwezi singarjo hima rabe no ikawa wewe kuja sasoma agarjo baka narita soma ndo somilana mimi ndo zamba mimi na Islamu kasi nungo jema madio amadika nyezi mga ujibiwa kaundwa somilana nungo fanya nungo njema zodi zona jo hafanya batike unafikiri somilana tirendese kawa to na la shetani bazali Asumani ikaba nungorengo wandwao watarmere jeshi wajawari uwe yo hatwari bazali hasababu kwa mhara tafadhali suhambia rangu nuhambia tifanya diskuru inuma hashenda tabaka hiyo television tahesomaha rikenti bahanu badima rambe ndrongo zako eliza hodesenti hatu kutukiri azali Asumani wa Komoro walemewa mimi ngamwambio wa Komoro rambulo 12 Novembre date hele 12 Novembre ndo siku rarenga independance ya kweli hasa ukando siku rakamjia aux Nations Unies masiwa mane ndo siku ranjia masiwa siku ndo siku independance ya kweli abungazori rionyesha dunia independence ya kweli hatu na risihi harmu mabango ya hatu haina mji rihime rambikaya azali kutushinda waendesa gasi haruma tabu hata maji ya utsamba kayati katamba mwenje kaiti kairi urensi unike mrojina ulawe imahamiraru ya baki hata 2029 rifanye transition rihanse sharia rihanse zindugo zako li 2029 ribehe turi ya mzuwani rinina wanike Isfamilihana kairi bazali Asumani tafadhali Mwenyezi Mungu toa wale bungulilo chwani
bako marugo tabihao shishida cholewa manadamu luna nti manadamu mahamengo mili kile komorikati namba majia ya utawaza mraswali kama simba mwenje ndungoze domrambani nduka tujohenda paka mrasumbani non c'est trop azali hakika c'est trop ikati yazede jina musami bamutsaho azali asumani anaher urense fikira lunizo tsende harman kodo bayo dio juka hanza wi tafadhali bakuna hulwaya karna huwa ikomuri hatu side namna hiyo na la shetani azali asumani urense uchifanye nkurende harman kodo besa karende harman kodo uparihana ndisa jo hulwaya yonde sam do tabishiwa e kampa kartunda harman kodo hewlawe yonde sam do tabishiwa tafadhal azali asmani banahir tusihemidu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.